Do mene stižu vesti da su date raznorazne instrukcije vojsci. Ne bi me iznenadilo da je predsjednik Republike rasporedio artiljeriju oko Beograda u nameri da tuče Beograd po uzoru na svoga pulena u Sarajevu. Niko nikad od postanja srpskog vojnika i srpskog oficira nije toliko osramotio, unizio, bacio u blato kao ova vlast. Ta vojska se zakotrljala od Triglava, pa valjajući se kao jedan veliki usov poniženja i sramote, bez izgubljene vojničke bitke, od svukud bežala, od svukud se zbog naredbi i strategije ove vlasti povlačila, ispraćana pljuvanjem kao razbojnička, osvajačka armada i na kraju, do kraja razbijena, potučena, prebacila se preko Drine i ovuda naši vojnici, naši oficiri, srpski vojnici i srpski oficiri prvi put od kad postoji Srbija pognute glave od sramote ne mogu da pogledaju u oči Srbiji. Ko ih je tako osramotio? Treba da znaju da će im oficirsku i vojničku čast, gospodstvo i dostojanstvo vratiti samo nova Srbija, demokratska Srbija.